Ngani zakwethu ngithi nje ngokukhulu ukuphuthuma angikhulume iqiniso lodwa leqiniso lonke ukuthi i-judicial system of South Africa has compromised us, have shown some loopholes regarding the matter of Julius Malema. Julius Malema was sentenced 5 years imprisonment, direct imprisonments, and also with an option of the fine with other counts of judgments. Of sentencing. So leyo nto leyo iyodwa ikhombise ngokusobala ukuthi vele lo mfana wasiqhumisa isibhamu ke bukhoma edawo utshwala futhi ngaphekwa lokho akazange uhloniphe umphakathi wase-Eastern Cape, akazange uhloniphe umthetho weyibhamu zaseNingizimu Afrika. Nathi sinama bodyguard futhi nami ngathatha isibhamu nginde ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kuyi-rally. That was a highest of ukuphula umthetho leyo nto ngithi ke mina njengamanje u-Department of Justice Minister of Justice in this country akasichazele ukuthi njengoba kunabafowethu abaningi kangaka nabo abanawo amandla abasemajele abafisayo aphila ama-sentence abo kodwa bona batholakala behleli phakathi ejele bebolele phakathi ejele imindeni yabo inawo amandla ukuthi banga-aphila yigwebo zabo ama-first time offenders kodwa akaze kuze kwenzeke, akwazi ukuze kwenzeke. Okunjani lokhu okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele, thina salala ejele. Ubaba uZuma walala ejele wahlala inyanga after iminyanga kade isipende ejele. So yonke lento leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umthetho walelo lizwe ubiased, umthetho onamehlo, umthetho okwazi ukubuka ukuthi ungubani wakwabani uholda yiphi position. Ekubeni asinawo umlando walabo bantu besempini oMalema, akazi lutho nomfana ngisho ipolitiki wayimukela njengesinkwa. There is no heroism in his blood, there's nothing, zero. So njengamanje mina ngithi lo mfana uyasithupa njengamanje uthi amakolekole wanikezwa amalungelo okuhlala eSouth Africa ebefike ngokungekho emthethweni. Njengamanje usupporta indaba yokuthi ama-Nigeria waqhubeke akhanda ingane zethu zibe wamahosha, ama-Nigeria waqhubeke abekane abamakhosi. Ngithi mina la KwaZulu Natal uMalema ngeke alibeke lapha umsunu entsha, ngeke azalibeke la KwaZulu. Ngamxosha laqala wafika ngenkani waqhaza amafinyila. Angazi ukuthi uzoyifuna ukubonanike uMalema this time. Ngithi mina uMalema umuntu nje othiwa owe-EFF lapha kwaZulu ayiphele into ethu i-EFF la kwaZulu ngoba iyihlazo futhi iyisici ke siyamasha thina against abantu obokufika abamoshayo abaze bathuke ingane zethu beyibiza ngamavila. Ebengakafiki laba bantu kulelizwe sasiphila ngani, sasilinyelwe ubani. Kodwa namhlanje kuthiwa thina singabavila. Kushele ngulube nalepoqopoqo lele ngathi ihawu lenkomazi yayifela ewuswamizi ithi abantu bayavila lapha bavela bangakwenze njani ngoba uhulumeni abadala ukuthi abantu bebengabenayo ichoice ngaphandle kokuthi bahlale ekhaya. Njengamanje ngithi mina South Africans people uJulius Malema should be rotted in jail, not to be out ehambe etsaka enza into ayenzayo esebenzisa ipower engekho emthethweni. Abafowethu ababhadla amajele abanawo amandla okuphila mthini ngabo bona babengenabo ukuthi baba aphile same day baba release same day. You are setting a wrong precedence, I'm telling you, ukuthi lemgogodla enubekayo ukuthi umuntu uyakwazi ukugwetshwa namhlanje kuthiwa akaye ejele phakathi aphile namhlanje athola ibhain namhlanje. Ngicela kwenzeke nomunye ngakusasa ukuze ngibone le consistency yenu ukuthi lo mthetho wenu awunawo amehlo.